Usho bayenze nge-COVID le movie. Athi njengoba ngiyani. Or bayenze after i-007 le movie lena. Sanibona bafowethu, sanibona. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys, ndiyathemba ukuthi niyaphila. Sisabheke ePasikeni. Kuyi last week yePasika, ndiyathemba konke kusahamba kahle bafowethu. Thi nizobulisa nje. Ndizobulisa guys, nizobulisa. Ndiyabonga nje ukubona nje kugcwala nje abantu bengena. So ndiyathemba ukuthi niyaphila bafowethu, konke kusahamba kahle. Ndiyathemba konke kusahamba kahle guys. Siya ePasikeni next week. Nizokwazi ukuthi vele uDr Simba kukhulumayo kuyenzeka. Le veki lena iveki yokuthi abantu babe nizinakekele kahle. Iveki yokuthi nizinakekele kakhulu. Le veki lena bafowethu is-ID yosela. Uhamba i-public transport, jonga imoto ohamba ngayo, jonga everything. Because of iveki ye-Good Friday, iveki le enzima. Iphezulu ivolume yakho yazi. Iyaphansi, iyaphezulu. So le veki lena bafowethu iveki enzima kakhulu. Kuyafuneka ukuthi abantu babe nokuzinakekela nje. Everything oyenzayo ba careful. Abantu abasazothatha ama-trip, at least uthathe i-trip kuse-early. Or mhlawumbe kanye is better uhlale because of i-Good Friday. Niyazi ukuthi ne-vibe zayo bafowethu. But into zokuqinisha nje ukuthi ube safe kakhulu nomndeni wakho. Niqhubeke nithandaze bafowethu, umthandazo ubalulekile. Nizokhumbula ke guys ukuthi isikhathi esiningi endikukhulumayo kuyenzeka. Endikukhulumayo kuyenzeka. So ndiyathemba ukuthi ni right guys, nisangena. Ningathepha iscreen menisafuna ukuthi sincokole nje, but benzothi bani safe kule Good Friday lena. Olive sisazobaqala bafowethu simatasa. But sibonga isikhathi esinaso. Umuntu othi ufuna ukukhuluma noSimba nga requesta. Umuntu othi ufuna ukukhuluma noSimba. Theni shintshe iroom ndiye kwelinye side. Hayi ungayishintsha. Indona? So indaba zinjalo bafowethu. Awuyeko ungawuvali. Ithi nivale lo ungapha. Izinto zinjalo guys, izinto zinjalo. Le veki lena iveki efuna imithandazo. Ukuze uphephe, ukuze ube safe bafowethu. Anifuna niqhatha i-Good Friday lesibhekene nayo. I-Good Friday ingadluli nawe. Ingadluli nawe. So last week bafowethu sibheke Good Friday. Make sure ukuthi everything oyenzayo nasemthandazweni yakho uyayibeka ifamily yakho. Uyababeka nje abantu abakhonzileyo.
make sure umthandazo ushintsha izinto bafowethu. Umthandazo ushintsha izinto. Ungazinyathi ukuthi umthandazo wakho omncinci, umthandazo wakho unjani. uNkulunkulu usithanda sonke as long usaphila. Mawusaphila nje uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda. Ungabafonela mhlambi abantu abafana noSimba. Ufone nje abantu obona ukuthi abantu bayakwazi ukuthandaza, into ziyenzeka xa bethandaza. Ukuthi nje ucela umthandazo weGood Friday because of iGood Friday bafowethu anifuna uniqhatha. Niyayazi. Nesazofunda kakhulu ngayo inento ezininzi. Xa sikhuluma ngeGood Friday inento ezininzi kakhulu but ke ifuna uxhumane nje nabantu abathandazayo. Kunento benifuna ukugqitha kuyo ke bafowethu kusasa ndiplane this week ukurelease nje ivideo eyi-1. That video izobe kwa YouTube kodwa le video lenzo i-release izobe inzima kakhulu. But kunento benifuna ukugqitha kuyo. Nisangena bafowethu ninganqeni ukuthi ni like. Sakhuluma ngemithandazo, sikhuluma ngeGood Friday. Uyabona? So ndishilo ndathi kwa TikTok ninelakhi bafowethu, ninelakhi because of kunabantu abafana noSimba. Kunabantu abahlukahlukeneyo. Isikhathi esiningi ke xa nisiza umuntu andikaze ndathi nisiza umuntu wangasizakali but nizokhulumela abantu ochola ukuthi abasizakali bafowethu. Empilweni impilo inama challenge mawuphila. Impilo inama challenge. Is either uyintombazani, uyingumfana, uyintoni. Impilo nje inama challenge. Wonke umuntu ophilayo unama challenge abhekene nawo. So mawuqala uthola umuntu othi uzokulwela uzolwa impi zakho. Uyazi balomuntu lo une challenge zakhe, nawe futhi une challenge zakho. So abantu mabayeke ukupraise into ukuthi kufuneka izinto every time zihambe ngendlela yakho. Kunezinto abantu abazenze emadlozini abo namadlozi wabanye abantu ochola ukuthi uvisa kabuhlungu abanye abantu. Kunabantu abavisa kabuhlungu abanye abantu. Into zakho angeke vele suke zenzeke nje. Uyabona uzoloku ubona abantu bekhethwa kwesinye isikhathi, abantu bebusiseka, abantu besenzani. Intoni edileyayo? Kudileya imisebenzi yakho. Imisebenzi yakho yiyo le kudileyisayo ukuthi usizakale. Bheka izinto ozenze ebantwini. Jonga inhliziyo yakho kwesinye isikhathi. So mawuthola umuntu ozokulwela izimpi zakho, sebenzisana nomuntu osungala. Sujahela ukuthi uyakhalala. Ngoba mawuqala ukhalala uyazi ukuthi uthengiswa intoni? Uthengiswa ngama spirit afuna ukuthi impilo yakho ishone phansi. Uthengiswa intoni? Ngama spirit afuna impilo yakho ishone phansi because of abantu uyazi ukuthi if umuntu uze kuSimba mhlawumbe into zakhe ziyadileya. Ndenza umzekelo. So ujahela ukuthi azokhuluma la ko TikTok or amane ngene ephuma. Abanye babo umuntu afuna ukumane ngene ephuma namhlanje uyalike kusasa akasalike because of uze kuSimba wangasizakala. Bafowethu empilweni wonke umuntu kusho ukuthi wonke umuntu une problems zakhe. Wonke umuntu une problems zakhe. Menithena kodwa ndinguSimba nizokulwela. Masihlale entweni ukuthi nizokulwela. Andisho ukuthi into izovele nje isuke yenzeke. Andisho kanjalo ukuthi into izovele isuke yenzeke. Vele xa sisilwa empini kuyaliwa bafowethu but at the end kunikeze igama lokuthini? Lokuthi sonqoba. If mhlambi sehlulekele mhlambi kanye wabona ukuthi umthandazo uhamba kancane, wabona ukuthi mhlambi kanye imithi endikunikeza yona ihamba kancane, mhlambi ndiyakuthumela le mithi le. Kumele ukuthi ufike noba sowufikile kumele ukuthi unyamezele ngoba sibhekene nantoni? Sibhekene nempi.
So izinto zihamba njalo empilweni. Ke nibone mina umuntu esithi hayi yena ukhiphe imali njengoba sekhiphe imali nje ufuna nje ukusizakala nje just like that. But akhohle ukuthi ezinye izinto mhlambi zidelayiswa nguye. Because moya kumele lapho wendabuko bafuthu yakumprofeti uyazi ukuthi ezinye izinto zikhona izinto ozidelayisayo. Yabona. So ulive ke enzobe nduhoste kusasa kakhulu because of kusasa iMonday. Kakhulu sizobe sikhuluma ngenyoka ephalaza imali. Ndishilo vele ngike ndathetha before but into bezisenzeka zininzi and xa ndikhuluma before a lot was happening. Sasa sobe sikhuluma ngenyoka abafethu ka YouTube inyoka ephalaza imali ithi ndikhe ngaphezulu kancane. Andifuna ukuyikha yonke inyoka abafethu ephalaza imali into ekhona. And inyoka ephalaza imali iyaphila exista. Imali ivele seyivela endlini. Eyonto into ekhona into ekhona futhi ukuthi ayikholwa kukuwe but into ekhona usazoyiva in future. And usho ukuthi uSimba kwakubali ukwayithetha into efana nalena okanye usho ukuthi kunomuntu okwayibalisa into efana nale. Inyoka ephalaza imali into ekhona but inyoka ephalaza imali bafowethu kusho ukuthi moyithathile uyisebenzisa yona vele izokusebenzela mawugcina imithetho yayo. Ingakho mawusiya endaweni ezifana masike sikhe ngaphezulu kovenda bayiphethe kakhulu. Indawo ezifana noLimpopo baziphethe kakhulu endaweni ezifana nezo. Uyabona. So andifuni ke angenibali KZN kakhulu but bakhona KZN bakhona na yabona. But apho khona bayiphethe nyani mekuthi iphethwe South Africa venda Limpopo. Uyabona. Mawuthi yafika isikhathi esiningi uyofika umuntu wakhona uchola ukuthi akunamuntu osebenza but bahlala kuma mansion abantu bakhona. Yabona. So kancane nje. So mawuthi yafika isikhathi esiningi abantu abasebenza ngenyoka ephalaza imali. Into yenyoka ephalaza imali ikhona bafowethu sisithwalo. And intando eyi1 into ukuthi ndike ndathi ndiyazama ukuthetha ngayo abantu atheka ngezibhamu kwaba zinto ezininzi ndayistopha. Into ezifana nezo ndazistopha because of iattack ebenibhekene nayo ndiyi1. You understand? I-attack ebenibhekene nayo ndiyi1 ndayistopha lento lena but ndithanda into eyi1 ukuthi from kwa YouTube sawubona Dr Zikode Dr Ngadla ndiyambona ngathi ukhona. Ndayistopha lento la kwa TikTok ngikhuluma ngayo. Yabona ndaze ndakhuluma ukuthi hayi ayikho kwathini because of izibhamu bezinilandelela but kusasa ngizobe ngikhuluma ngayo ngokuzigqaja because of already bakhona abantu abathetha ngayo. Uyabona futhi baningi from kwa TikTok kwa YouTube kwa Facebook abantu sebeyayibona ukuthi lento ikhona ngoba into vele ekhona ukuthi imali iyakwazi ukungena endlini. Apho inyoka yemali apho ningakeva khona beyichaza apho mina ndiyazi khona deep. Apho ichaza khona ichaza ukuthi ayikubulali mase ngaba sowufuna ukuphuma kwisithwalo. Cha ayikubulali bafowethu mase ufuna ukuphuma kwisithwalo uzophuma ngendlela eright kodwa uzohlupheka. Awuzohlupheka. Inhlupheko bona izoba 10 times. So inhlupheko may 10 times which mean ukuthi uncedakale kunqabile ukuthi uncedakala amashances akho ukuthi uncedakala nqabile but ke uzoyiva kahle pha ku Dr Simba TV
benithinda inikhele nje ngaphezulu ndinibonisa ukuthi endozi khona cause mina ndiye ndathula mina bafowethu because of ben athekwa ngezibhamu befuna ukunidubula because of wonke umuntu ebephikisa ukuthi hayi Simba yikho lento hayi Simba this abanye bezokhuluma straight ukuthi mna ndinayo mna into efana nalena but ndathi okay manje stop because of kuyafana kusizwe uyabona no ngoba vele isikhathi esiningi usathani yawina enye into futhi enzobe ndiyithinda futhi enisafuna ukuyithinda ndifuna ukuthindwa indlela ulento umthakathi uinitiate kanjani bamfaka kanjani ubuthakathi ngizobe nikhuluma into ezifana nezo ke kusasa kwi live yami so besikhuluma into ezifana nezo kwi live pha ku YouTube I'll make sure ukuthi nenza live nje ngizoposta kwa YouTube lo live lona umuntu ofuna nenze sure bafethu ukuthi niyanisupporta kwa YouTube niyasubscribe ezibanisenza ninisupporta khona lapha futhi kwa TikTok siyabonga kakhulu uDr Big Zero Melody siyabonga kakhulu khehla lami siyabonga kakhulu so bafethu nenza ubulungisa nintshela ukuthi into zakwa spirit zihamba ngama level ndintshela ukuthi level into ekhona nabathetha ngelevel kwezinye indawo into ekhona uya understand into endiyithanda ukuthi into kade niphikiswa ngazo seyingabantu abazikhulumayo manje ukuthi hayi nyane siyayibona into ekanje yenzeka siyayibona nyane into ekanje yenzeka uyabona so mna bafowethu ndiyabonga kakhulu Melody ndiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise khehla lami akuprotecte kakhulu ngizokubeka emthandazweni nami kule Good Friday lesibhekene nayo because of abantu abaninzi bazoshona bafowethu in a space of 5 days to 7 days into embi kakhulu ke especially mezokhulunywa nguSimba nizokwazi into endizikhuluma ndikhuluma ongathi ndiyadlala ndikhuluma ongathi ndiyadlala ndikhuluma futhi ongathi andazi but everything endiyikhuluma nendiyishalenjayo iyenzeka ingakho ezinye izinto ndithanda ukuziholda ndithi manje ndifuna ukubuyela kuno ukuthi ndizokhuluma phezukwenu because of mina nikhulume ngento ezininzi into ezininzi endizikhuluma ziyenzeka so ingakho nisithi eyona nto ezokusiza because of ngumprofeti eyona nto ezokusiza uyosizwa into enye ukuthi uqhubeke uthandaze nithandazele ifamily yakho uzithandazele now and ube careful ube very careful imoto moyo xa ubona ukuthi ukhwele itaxi uzohamba long distance and you don't feel ukuthi le taxi le kuphethe kahle isibethe uhlale is better ukuthi ungagoduka abantu lesi abasebenza ko Cape Town ko Thekwini abantu bako Natal abantu bako Eastern Cape is better ungagoduki xa ubona ukuthi itransport uhamba ngayo ayikho safe because manje sisikhathi sakhona yabona manje kubethwa amanye ama ritual serious ke bafowethu kuthiwa underworld or indone kubethwa ama ritual serious manje akudlalwa manje kuyakhushukwa and mawuthi yajonga futhi South Africa ngendlela ebusy ngayo ngeke uyibone ukuthi ibusy ngoba ngeke uyithola uhlele khoneni ibusy ukuthi manje kuzokhishwa izimali abanye bafuna ama increase you understand kubhizi so it's better bafowethu ukuthi ukhuleke niqhubeke nje nithandaza nje strong ngoba sekuthethe umprofeti ungazolibize negama lami yabona so uSimba ungumuntu onjani ke bafowethu ngeke ninibuyisele ndinixelele nje kancane ndinihlebele isigodlo andinaso okwamanje but indawo zokusebenzela abantu ndinazo but isigodlo kwamanje andinaso mawufika kimi ufika uhlale nami phansi siyazikhulumela nje kakuhle ndikunikeza isiprofeto sakho njengoba sinjalo ndikusize futhi 100%. Mina ngithetha ngento ozoyibona mina ngithethi ngento ozothi ndicabanga ukuthi unisizile and isikhathi esiningi mina ndikutshela kuseeli bafowethu ake sibuyeleni kulomthi lona ukuthi kunomuntu ochola ukuthi uhlukene nopartner wakhe ndifuna ukunibonisa something because of ndiyikhulumile level yemithi ndikhuluma ngama level abantu abafuna ukuva but ndiyabaxelela njengoba sebebuya abantu bezonichazela ngenyoka izinto ekudala ndinichazela zona but ningafuna ukumamela masike sikhulumeni ngomthi
umthi mhlawumbe ukubuyisa umuntu wakho, is either indoda yakho, is either mhlawumbe kanye ngumfazi wakho kanye intombi yakho, or i-boyfriend or indoda. Bafowethu, izigaba zemithi kunomthi xa uthi ubuyisa umuntu wakho othatha isikhathi. Xa uthi uthatha isikhathi, which mean lo mthi lo ungayithatha even 2 years ukuthi usebenze. Uya-understand? Ungayithatha even 2 years ukuthi isebenze. Kunomthi othi mawusebenzisa manje usebenze mhlawumbe in a space of 7 days. Kunomthi othi mawusebenzisa manje, thetha ngezigaba zemithi. Kunomthi othi mawusebenzisa manje kube ngumthi ozosebenza in 3 days no matter situation ithini. Uyabona? So kunezigaba bafowethu. Xa nikhuluma ngezigaba nisuke ningabhudi mina. Ndikhuluma ngento endiyaziyo. Xa nikhuluma ngezigaba. Nikhumbule ukuthi ngoDisemba ndiyenze yalula bafowethu. Nizokhumbula ukuthi ngoOctober beniqeda ukucima ilento case kaNgizwe. Ndinitshela bakuzokwenzakalani ngoDisemba. Ndakhuluma ukuthi nikhipha 150,000. Lo 150,000 londo ukhipha ndifuna umuntu ozothini ozokhipha uThabo Bester okanye akhipha uThabo Bester phofu noNandipha. Uyabona? Umkhulu ungadla ngicabanga ukuthi khona lapha kwi live sikhulume kakhulu into yakhe futhi ndambona ukuthi zikhona into azibonayo, zikhona into azaziyo, and wakhuluma nakwelakhe side ukuthi cha leka Bester ime ngenye indlela. Ayikho inyanga esondeleyo. Even ale kuthi ukhiphe uNgizwe. Ndi-offerishile 150,000. Ndinazo inamba zabo King Zozo bani. Ndinazo inamba zabo. Ndi-offerishile 150,000. Akekho umuntu oyenzileyo. We understand? Because of icase kaBester ikwesinye isigaba. Even vele kwisigaba even like general. Iphinde bekwisigaba futhi spiritual. Indaba kaThabo Bester even nokhipha uNgizwe bekusesinye isigaba. Uyabona? Because of umuntu ebekumele ukuthi akhiphe uNgizwe bekumele ukuthi abe namandla okufighter nezilwane ezibhekene noNgizwe, ezibophe uNgizwe nezinto aboshwe ngazo. You understand? Nakwi-altar lapha amagama akhe bawabeke khona. Bekufunakala umuntu okwisigaba ukuthi akwazi ukukhipha uNgizwe. That's why umthi usebenze 4 years but kungenanto yenzakalayo. You understand? Kungenanto yenzakalayo. Kuthi hayi ecourt bayalala, ecourt this ezonto azisize eso. You understand? Ecourt kusetshenzwa ngomqondo ojule kakhulu. Kusetshenzwa ngendlela ejule kakhulu. Kufunakala ukuthi mawubhidise ecourt ubhidise into eserious. Xa uthi ayibhidise icourt ubhidise ngento eserious hayi indaba okudlala. So izinto zisebenza njalo bafowethu. Ndayithulisa iDA nibhekile ndathetha ukuthi iDA akunamuntu azoyithinda. Vele zange bayithinda sonke sasikhathi until uStenhazen ethetha into eningayithandiyo. Kwangona ke ngoningelelela nsithi yazi intoni makwenze okwenzakalayo, but at the end mina sendiphumile because of nami kunezinto bese ndizibonile esayidini zamabhunu. Batrayela ukunibonisa ndiyakhumbula ukuthi sike sabamba live 4 hours abantu benibonisa especially bekune MK kunenyanga endizikhonzile njengomkhulu ungadla nezinye inyanga nje bezi very important. Bekunabantu aba-important benibonisa ukuthi no Simba ipower yakho mayingalweli iDA ngezizathu ezikanje nakanje. Uyabona ne? So bafowethu izinto zinjalo guys, izinto zinjalo. Kwamanje anifuna ukuniqhatha ipower yami kwa-ANC and ANC obvious. No matter ngashake no matter ngathini dijike ne-ANC ndinitshela ukuthi if ndiyakuprofeta andikuprofeti kuphela into beyivela izokwenzeka. Mna ndiprofeta into engeke yenzeke because of xa ngiqala ndikuprofeta kusho ukuthi xa ngiqala ndithi ndiyakulwela, xa ngiqala ndithi ndiyakuprofeta ipower yami iyasuka kum ize kuwe izokwenzela endwezi ozifunayo. Yabona isebenza njalo ipower yami. Xa nithi prophet indaba kaNgizwe ipower yami beyiphuma iyoli indaba zikaNgizwe. Xa nithi profeta izinto ezenzakalayo like lento beyisenzeke eTV ni ye-derive prophet wendimi before
nezinye iziprophetho ezininzi, kusho ukuthi ipower yami yasuka ibe connected kulento le ndiyidirector ukuthi mayenzeke njengoba ndifuna bayenzeke. Yabona, unprofeti bafowethu nje kuphela mina. Yabona ke ipower yokuprofeti lo bevele izokwenzeka ndinayo, but isikhathi esininzi unprofeti kanjalo. Unprofeti kanjalo mina nisuke ndithuma ndoni, ndithuma ipower yami kwisiprofeto sami. Ingakho into yami yenzeke isenzeka na kanjani. Yabona ke kuve kuthiwa hayi uSimba ukhulume into yangenzeki. So bafowethu izinto zikuni, mina nikhuthazwa ngabantu, i-action zenu ziyanikhuthaza, but ngesikhathi nibona ukuthi i-action azinikhuthazi, siyabonga kukhehla lami lo anithathwa nibeka 3000 because of even nangwabantu bangena bayaphuma kekho la ekhayo. Sincokola into eziserious, abantu abakwazi even ukuthi Simba sicela nje komthandazo wamahala sithandazeni ukuthi sivikeleke kule pasika. So ilento andazi bani ngayibeka kanjani guys, andazi bani ngayibeka kanjani, but kude way nenza ngakhona because of umthandazo mina nina stress mina ukuthi sithandazeni. uNkulunkulu kusho ukuthi xa ikuphindo angeke siphe ngokufana bafowethu, no matter ungaclaim ukuthi kunabantu baziyo kwathini, but uNkulunkulu ngiyasiphe ngokufana. Xa ipha uAbraham ipower, uphe uAbraham wathi uzoba nesizukulwane esingangolwandle. Xa ipha uMoses wathi wena uzonqoba iGibhithe, uzokhipha abantwana bami ubase ezweni lezithembiso. Ipower kaAbraham noMoses ayifananga, ipower kaSamson azange ifane. So abantu kumele bazijongisise into ezifana nezo. Kumele bazijongisise because of ipower yami ukuthi nikhuluma into zenzeke. Ingakho nisithi eSouth Africa I'm 100% sure ukuthi asifika even naku 5 thina sikwazi ukuthetha izinto zenzeke out of nowhere. Ipower enjalo bafowethu ndithi kwayi apply maybe this week, kwayi apply maybe this year ukubheka ba ikhonto ozoyithetha yenzeke na. We understand? Into nizozithetha isikhathi esininzi never zenzeke, kosuke kube worse endaweni ukuthi kube right. Awukwazi ukuvula live ngisho noba ngathiwa anibukelwanga ngumuntu. Ukhona umuntu ozothi xa idlula kwivideo enizoyiposta abheka athi okay yazi intoni uSimba uthetha ngento ekanje bangesikhathi esikanje kuzokwenzeka. So awukwazi ukukhuluma into isecourt, awukwazi ukukhuluma into engakenzeki after yenzeke njengebinjalo. Yabona, so masinikezane ni respect. Xa nifuna umthandazo nizoninikeza, nizotype nje kuphela ukuthi yazi mkhulu ngicela umthandazo, or ufone usesayidini uthi mkhulu ngicela umthandazo kukanje. Not ukuthi inkinga niza nizozicosha kwa TikTok, inkinga nizilahla phi, nizilahla la kwa TikTok. Yabo, nizilahla apha kwa TikTok because of vele like mina ndinguSimba dinamandla ukuthi nilwela abantu abanye bafakazi bathethile guys kwi live zami. I think in the last year because of live this year like in lokho busy ngemali guys. Make money life in bafowethu anifuna niqhatha. Make money, imali mayibe uNkulunkulu wakho wesibini. Ungaboza ukuthuve kuthi imali impande yesono. Make money. So kusho ukuthi bafowethu ke umuntu othi ufuna ukuthetha noSimba umthandazo for free, siyazithandazela nje kuphela ukuthi ube safe kule pasika le because of mawuza kwa TikTok obvious uzunenkinga, no matter ungathi wena uyazibona, no matter ungathi awuziboni, ukuthakatha bakuthakatha mntana sekhaya. Uyi-problems bakubophile njengoba babopho abazali bakho bakubophile nawe. I-problems vele uhamba nazo. Yabona, mawuza kwa TikTok uzolahla inkinga. Mawubona le face le kaSimba, ubona iface elwela abantu, ubona iface elwela abantu. You understand? Awuzanga la ukuthi uzocosha inkinga. Yabona, apho uzolahla inkinga. So makubeni njalo bafowethu, ningenqena ukuthi nithinta uSimba. Ndinenzele izinto, mina ben expect ukuthi after ndenze into ndizenzileyo after uyasho owena uthi ngathi usho kum, kunjalo owena baninzi abanye bafuna ukuzifihla kwakho bafowethu ukulimala kwakho. Ngoba ndiyakutshela ukuthi mawubona uSimba
yazi ukuthi ubona indawo yokulahla inkinga zakho ngoba le power le uNkulunkulu uyibeke kimi. Ipower kaSamsoni yabekwa kuSamsoni, azange ibekwe kuAbraham, azange ibekwe kuDavid. Ipower kaDavide, if ungamfunda kahle uDavid, ngike namfunda uKing David, I saw ipower yakhe guys great ngenye indlela. Zonke ipower great ngenye indlela. You understand? And you don't have to ukuthi umuntu ukuze umbone ukuthi ayisikhokho kesi funa ukubona mhlambi isigodlo, funa ukuboneni. Cha, uNkulunkulu usebenza ngathi ngendlela ezahlukahlukeneyo. uNkulunkulu umnye but usinikeza ngendlela ezahlukahlukeneyo amandla wakhe, not amandla wethu. You understand? Not amandla wethu, amandla wakhe. Uyabona? So guys, ndithi uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu, siyabonga. Owen izophela inkinga zakho. Ufone Lucy just to requesta umthandazo just for free. Usho basimba ndicela umthandazo bhuti wami. Bayanifonela even nako overseas sometimes. Usho nje nethu ukuthi Simba ngicela umthandazo, sizithandazele nje. You understand? Not ukuthi mhlambi sisebenzise enye into. I know ukuthi mina ndiphiwe ukuthi into xa ndiyikhomanda vele ukuthi makube kanje kuzoba kanje. Especially into yenza kwa spirit. So omnye uzobuza ukuthi Simba why ungakhomanda ukuthi let's say ube kuthaza indoni konje, ube nabantu abaninzi abakubukeleyo, why ungakhomanda ukuthi makuwa amabhani sezulwini, why ungakhomanda this? Bafowethu ndifuna ukunitshela something. Yabona uNkulunkulu bafowethu akasosibhanqa. uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho, ingakho inkinga zabanye abantu zisanamathele. You understand? And uNkulunkulu uyakunikeza yonke into oyicelayo but in a right time. So you have to wait for a right time sometimes. And ucela uNkulunkulu ukuthi lento lena makayilethe nakanjani. You understand? So andisho ukuthi ni relax nenkinga zenu. uNeli uyasho ukuthi sawubona mkhulu, sawubona Neli. Unkosi yami uyasho ukuthi khehla lami Chabangu. Siyabonga kakhulu. So bafowethu uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. uNkulunkulu wazi ipast yakho, wazi present yakho, wazi ifuture yakho. So you have to wait for a right time. You understand? Kwezinye izinto. But zikhona indlela zokuthi sometimes into xa sesiyifuna nyani siyenza ukuthi yenzeke manje. But sometimes thina ngabanye asiyidingi onto. Like mina ichoice zami bafowethu ndinitshele nje kwa last year siqala ukudibana lana. Ndanitshela ukuthi ichoice zami ibusiness. At the age of 16 zendabhala ku Facebook kwenye account yami ku Facebook. That at the age of 16 beningazi ukuthi ndoze ndithenga imoto, ndoze ndidrive because of ndikhule ndingumntana at the age of 8 bengenabazali both. You understand? Bendisokola ngendlela ekwenye level serious. At the age of 8 years I was alone bafowethu. You understand? So ndibonga uNkulunkulu ngelife leyanikeza yona and still nisafuna more. You understand? uNkulunkulu bafowethu angeke idlozi lakho livume ukuthi uhlupheke. Angeke uNkulunkulu avume ukuthi uhlupheke. Ithi iBhayibheli bafowethu ngesikhathi uNkulunkulu elendo uSathane efika kuNkulunkulu ezocela uJobe, wathi umphefumulo wakho ungawuthinti. Kusho ukuthi bekune period uNkulunkulu ayibekile ukuthi le period lena uSathane uyathanda akathandi ndizomshifta kule period lena. So nasempilweni yakho makube njalo. Themba uNkulunkulu, ungathi umamele abantu abazothi akunamprofeti ku social media, akunanyanga ku-social media, but uyikhuluma phondwe, uyikhuluma ku-social media. Izinto endizithethileni unguSimba ndiyi-1 zenzekile, zininzi. If benibabukela kahle live bami, zininzi into endizithethileyo zenzeka njengoba zinjalo. Manike nibuyele kwenye comment apho sibhale lapho Owen. Ndithanda ukuthi kade like ayingakho nibuyele emva. Okay, uOwen uthi ndicela umthandazo bhuti wami. Imimoya ephezulu kwami ibambe yonke into ebomini. My name is Siphenkosi.
Siphe Nkosi ithi ndikubhalile inamba ithi ndikubhalile inamba yami uzonfonela kusasa. Kusho ukuthi kusasa ke bafowethu ke xa nisenza live ngapha ku YouTube zobe nibhizi ngemithandazo sobe sibhizi sizithandazela nje. Kusasa so normal day normal Monday but ndithi nibe safe bafowethu nibhala inamba yami Siphe Nkosi. Ndibhala inamba yami Siphe Nkosi. Into eyenzayo inhle kakhulu. Ingakho nisithi abantu guys yabona uTikTok bafowethu kusho ukuthi uzothini uzothula ntoni imithwalo kuTikTok. Ingakho nisithi xa ubona umuntu engathi ya prophetha ngoba sebeyayenza lento and bayenza ngenkana kunankinga nawe ngena uva indaba zakho ukuthi izimiphi. We understand cela usizo emntwini othi uyasiza. You understand because of abathakathi abadlali bafowethu. Kusasa nizobe nikhuluma indaba enkulu ukuthi umthakathu uinitiatewa njani. Ndiyithasha lento nikhuphuka ngaba futhi ndiyithasha ndize nithashe nokubhabha ukuthi xa ibhabha umthakathu ubhabha njani. Zeziphi izinto ezibhabhayo kweziphawanyana zabo esazi ukuthi thina sibosimba dingusimba phofu ziphawanyana. Zeziphi zibhabha xa kutheni but nizova ku live kusasa enzobe ndiuqubula nje bafowethu anikhosho banzobe ndiushayela lapho lo live wakusasa but nisemandleni ngoba into enzobe ndizithinda phazi very sensitive zikwatisa abathakathi zikwatisa abantu abaninzi. So kusasa bafowethu sobe sisemandleni ngendlela esisimangwa YouTube sobe sisemandleni ndisho kumanje ya ku Dr Simba TV ndisakhula nisesemncane bafowethu ka YouTube but bandenzele isimanga from January ngama video maybe ndiwapostile ya few nama video beningacinga ukuthi mhlawumbe ngizoba even no like oyi1 bavele banibetha nje nge400 subscribers kusuka ngoJanuary until ngoku. So even and post every day and I post every month and I poster sometimes andazi baxa kutheni. Yabona because I follow the imali mina guys anjonga imali ukuthi kwa social media anifuna imali yabantu imali ezobithethelwa lana nibe nithukwa ndibe nidutyula nifuna ukuzenzela imali if kumele nithengise uice estratweni manithengise uice estratweni ndibuye nizokhuluma kwa TikTok nithola into endiyitholayo ku right. ULirato uthi sawubona Dr sawubona Lirato sawubona ndiyathemba ukuthi uNkulunkulu ndiyathemba ukuthi sekusahamba kahle nje. Ngakamahlakola sawubona ndate waka wankitse ka spade gore akitse go bua sentle yes is true doctor. So bafowethu guys ngibonga isikhathi senu ndithi uNkulunkulu anigcine bafowethu kusasa iMonday bafowethu ndiyacela ukuthi na kanjani le veki leni ithandaza xa ngaba mhlawumbe ungakwazi ukuthandaza uyi1 khawucele someone ozokulifta cela someone ozokulifta noba ngumfundisi wakho lapho uzoba ukhona noba ngusimba lapha kwa YouTube kwa TikTok cela someone ozokulifta bafowethu umthandazo ubalekile this week iveki yokuba very very careful ku everything oyenzayo because of ispirit ezihigh ziphakeme bafowethu and kuyafiwa anifuna ngiqhatha kunzima kakhulu kunabantu bafowethu nje kule 5 days 7 days bazobe lose ilife zabo uthandazo uyithandazise neSouth Africa. So bafowethu ndiyasibonga kakhulu isikhathi senu njengoba nisenesikhathi niye ku YouTube nithi Dr Simba TV ni support nibonise balento seyiqale kwa TikTok cause inhloso yami pha bengisazicinga nakhona ukuthi kahle kahle ufune nikhuluma into ezisazokwenzeka ufune ndithini cause andithi sometimes ufune kube nendlela abantu abazokwazi ngayo. That's why most yabantu bengakhona ukunibiza because of baba very confused ukuthi uSimba simbiza ngento ezisazokwenzeka simbiza mhlawumbe basifuna ukwazi isigodlo sakhe abantu baba very confused. So bensacinga ukuthi i-direction ekumele nibanikeze ngeyiphi uyabona but bafowethu niyazi ukuthi into endizikhulumileyo nento endizikhulumayo ziyenzeka le power bafowethu akuna ndingaze nibeke even no 50,000 inyanga engathi ngani challenge eSouth Africa zimbini zintathu otherwise nje kule power because of inikezwe mina naba kusho ukuthi abana power bane power zabo ngendlela zabo uyabona but umuntu okwazi ukukhuluma into engakenzeki yenzeke omuntu okusho ukuthi ipower yakhe ngendlela yakhe you understand not ukuthi andithi abasebenzi nabo nifuna usizo
nifuna usizo bafethu umthandazo ubalekile like ukuba safe like mawusetshwaleni uyazi ukuthi mawuphethe ibhiya awuhambi ushiya amabhiya wena uthi ujahela ukuyochama uvula amabhiya after ujahela ukuyochama because into bayenza bafaka amapilisi phaya kuthi kufika Good Friday soshonile ube yisacrifice ningavumi bayisacrifice zemihlabelo eningayaziyo. Make sure bafethu ukuthi niba very very safe. Guys ndiyabonga sophinde sibonane kancane ndiyazi ukuthi abantu abaninzi bazibuza ukuthi uSimba why engasenzo live kakhulu. Cha bafethu ndanitshela kudala ukuthi ndikumuntu webusiness. Whatever into endizikhuluma kakhulu nisuke ndizimina but ukuthi ngishintshe endleleni uboyazi bakune reason eserious. You understand? I'm still busy ukuthi I am trying to make money ngendlela endazi ngayo nendlela engiqhele ngayo. So ulendo i-social media andiyisebenzisi kakhulu because of imali zabantu andizithandi. That's why ngekuve umuntu esithi uSimba ungiqolile wathatha imali yami uhamba nayo ezwa ndizenza izinto. Owen ndiyabonga Owen sevele waphuma wasubscribe phela subscriber pha kwa YouTube bayandireportela ukuthi ubani nobani uyasubscribe. And I will try ukuthi those people if bayanibukela especially mawuphuma la kwa TikTok if yanibukela I will make sure ukuthi sometimes ndiyazama ukuthi ndikudm sibe zishomi nje sivane. Bafethu ndiyabonga kakhulu nazi ukuthi imali ifana noNkulunkulu wakho wesibini. Make money life ini bafethu make money umuntu ofuthi ufuna ukugive up yena akafuna ukusebenza even at this year guys uyazikhohlisa. Umuntu othi yena akafuna ustart ya business ayicingayo guys uyazikhohlisa. You understand? Just make money life in everything izoba simple. Ndiyabonga Owen uyasho ukuthi no sweet doctor I'm always online. Ndiyabonga sendiyabona ukuthi uvelo subscribe at that site. Bafowethu uthena konje ngusiphokazi na yeah. Bafowethu ndiyabonga guys nibe nobusuku obuhle. uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anigcine uNkulunkulu anipha amandla. Unprotected kwizilingo zonke nibhekene nazo especially abantu abakhona njengamanje. Dithi kule pasika lena zinganithole ezingozi ezi. Dithi kule pasika lena if bongena plan ukuthi kotyuwana endlini iplan mayivuka ukuthi kotyuwana endlini. Mina nikhule kabuhlungu bafethu bekuthi mekuyipasika kanje uchola ukuthi the best food enzoyitya mhlambi kuthiwa yintoni ipapa nenyama yeshikhini inkukhu ezimileqwa izinkukhu eziqinile ama hard body la semakhaya. So bendiyitya kanjalo but now uNkulunkulu sanithathwa nibeya kwenye yabona uthi siphe inkosi ngicabanga bangusiphokazi. Good night bafethu. Ndiyanithanda kakhulu guys nisazoqhubeka ndinilwele bafethu nisazoqhubeka ndinilwele. Ndiyabonga kakhulu isikhathi senu nabantu abalayikhayo ndiyabonga.